Hetna BELAP Cookie Channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Tuni February ni sim som ni khu a emi time sa kon Thusoh ho Tuni February ni sim som ni khu a Manipur Assembly Station ki pandinga ki seizing laizin janhi nilha chun Chief Minister and Biren in Manipur Governor Ajay Kumar Bala hinga ahina lekha na pelutan ahi CM Biren in ahina lekha aga pelut patna chun BJP MLA phabeple NPF MLA hon anakilhan pibin ahi het te khachu janil ha chun Chief Minister and Biren Singh zanunga Delhi anazutna Home Minister Amit Shah aga kimupi ahin janhi nilha langa chu BJP North East in charge Sambit Patrato ni farhupi ahung le hunlon in hitizau zau chun Raj Bhavan muna azon pai ovin Governor henga ahina lekha aga pelut ngal in ahi ni khoma sania Delhi azut masang chun Chief Minister and Biren Singh in BJP MLA ama to sot na lai phabet ruling party MLA phabet do taw khom na ni uvin ahi and Biren in api lut haina lekha achun ngi ana phabet zong azaw sa tha in ahi hi chu ho chu ahile Manipur territorial integrity then zingdi gamgi a chi su chi to phati a soiding chule dandi lo ta gam sung lut ho nung tha do dei drug trafficking to kisaya le narco terrorism stock is said daudal ha sa be che ding gamgi ho vem bit nadia biometric based chip ding chale maban a infrastructure project chum ho to bul ding ti ho azawin hi alangkhan alternative arrangement am masanga apan mun alozing na lai ding in Governor AK Bhala in Biren sa hi thulot ki mu khan in asaina a chun BJP MLA hon Sambit Patra to close door meeting anei diu hi cha chu Chief Minister tha di alhan dio hi akiti Chief Minister tha ding ahin Minister Kamchan Aheloute Speaker TH Satya Brata hiding in akisezin izem ta Chief Minister tha ding alhan do zo lo leo Governor President rule umdin akisezin hi Chief Minister and Biren Singh apan munakon aki resign bang in tu pat hin BJP makaina government in Manipur Assembly a majority hina analyze vin hi BJP MLA somthumna ni MPF MLA nga chule JDU MLA group in BJP government hi atosat na lai ahin tu chunga Biren government boina hi ahile BJP MLA ho ki ka asumzo ahi Jani nilha Chief Minister and Biren Singh in haina lekha aga pelut petchun BJP Manipur State President Adhikaria Mayum Salda Devile BJP North East in charge Sambit Patra Teninjong anakilhan pilhan in ahi BJP President Sarda in Chief Minister and Biren Singh hi Manipur ding gel na ahi ki resign ahidan to somi hon to do na anina wachun anapongdo in ahi Zanhi nilha zanung Thusoh khanachun Manipur Governor Ajay Kumar Bala in 12 Manipur Legislative Assembly 7 session chu nur and void in apongda in hitokilhan a Manipur Assembly session umtalauding ahitai het ding khat chu Manipur Governor hin achisa January nisim somni li a chu 12 Manipur Legislative Assembly session tawkhom na umdia kauna nei ahin heche dungzuya chu tuni khu February nisim som a ki panding ti ahi hinla jani nilha langa Chief Minister and Biren Singh in haina lekha apitlu tokilhan in Governor in hitabang thulu na anne hiding in kenchat hi Chief Minister and Biren Singh haina lekha chu Governor in anapompi in hizongle Chief Minister tha akilhan to toka apan mun alozom na alaidin Governor in Chief Minister chu he sana anabol in hi Tuchung Assembly session ahi opposition Congress in BJP MLA phabab ki thopi na to Biren government chunga no confidence motion anapo do gun ahin hizongle tu dimna hi chijong chu theita loading tina ahitai Kuki MP Manipur General Secretary Khaikho Kangtemina Thusoh khanin asain achun achi sammei ni simthum 2023 ni kho a gelpha lo le genchat lo hel a mail heiten tha chumit dinga galat tola in bor khomji uvin sopi tampi ahin ho anabaitan chale gamtina kuki cha te tampi in le lo dal ha galzam internally
displaced person IDP asang azain enakithe chenvin apamol hezing in hi hizong le nam ngai lut nizalin gam kaitina kuki khanglai lompi KKL le seso kiloi khomna chom chule church organization hon IDPS ho ho asana nei te in ibui pizing vin hi adi a church organization ho le school nei hon Jesu Christa mina so pi ha asa gan thei ho umna ding chule ne le cha phat chom khatna apan sa na diwa church compound le school facilities tu ni ho chana epal pi zi evin kim in ki pa thu sangte in ang ki pho in hi hinla gala tor hin nei in do kalo kumnil ngling ding ahita to hlana church organization hon church le school administration Sunday school class le adang dang ke vai hom na ahi ding banga achi theita lo zin IDPS ho church compound school kampang akon chon do ta ding dei sa na lunggel na nei ho chungchang thu ko ki impi manipul kim in akhe them in hi kim in church school lam kai mo pok ho koma timna kahin nei num u chu ahile Department of Rehabilitation and Resettlement kim makai na in central government to ogon nui a IDPS hodinga igam suwa prefabricated house mun izan ham khana nasata kisajing la hi in ha asal he zongle phat chom khat nam ngai lut na zala na umsa na lai divin kim in tim na sangpen ahong kinai in hi IDPS honjong relief settle naw ho bung la school mun ho a ching thei ta la mi ho lung se chan thein ding over hindan chondan ne la cha chule nitin hin ho mandan ching thei ta im dio hi ho bung chule school lam kai ho vai hom na zanai ta anajui chi divin he san ho ta ahong kinai in hi Kukin nam impi ti say milal haukip min a achi sa ni sim sagi 2025 ni ho al hang sap na anei dung zui in ama sal mun tena kuki impi Aheloute welfare lam kai chule se solam kai zo se hinga thukin kho he sa nom chu ahile mon pi le ta san mi ho akon thu ke danin tu la hi hm emisha in aso tolle RSS la abol thailoi phebe aman cha kuki hole mai le ho langa kon intellectual groups ho hi to hom sa chuban le manipula chamna peace am tai ta phondo sa ding lunggel ngai to na to go na sata nei dan u thu akizan hi chi to gon hi iham tia ahong lol hin le ithil tum u hi hanlang supreme court langa siampa chungchang case na sata chijing la hi zongle suboi thei suhat mo thei tu a pang thei to gon hi ti lung op kai na be hi Hizechin amun muna agam a za ta impilam kai hon imo po naw mun le gam sung cha intellectual group Aheloute individuals ho gil cha giga cha na nei so ke a hi chi duha khaw kol thang ki do a hi o atei lodin hil cha na thu so hong ki bol to komin hang sam na hong ki ne in hi koi tabang agu a nam mi pi het lawa amma changwal a pan la omle themon zo sinam pi mina amma na ki po ding a hi ati dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe